Anya laki din. Ay, Nardo lakay. Anya aya ti sirip-siripom di tatawa. Ang mga numakita da ka dagiti kontrabida ka aruba. Kat panunutan da nga isuda ti mapan mo sirip-siripon di ta. Anya aya ti bibiyang dagita akaruba. Isuda aya tikit kitaak. Amumeten analaing da sumauda kita. Nang runa day tabaket sibing. Ay unay kat arurod kundi tabak baketan. Ay, bakit? Kita jay dipig apapaluman ta. Dandani maluuman. Ah, dandanin? Kita man. Kita Aywan, maluluumdan nga agpaiso lakay. Ay na, addan tebbaen ta. Agaramid kanto iti banana kiwa. Ketuan amok aday ta ti paboritong ameriendaan ka. Lingtaan ta dagiti daduma. Ay ketuan addan meriendaan tayo ka dagiti anak ka. Adumot ka tinagnumaran ta dita adipig. Agasam jay sinda tayo asabunganay na. Ken dagiti bulong na. Iso ti mapan ko alalaan apang balbalkot ko iti tupig. Dandanin bakay te. Dandanin amapan ko tabbaan day ta adipig. Ay, umay ka man dito si Kaalan. Darasam! Ninanang mat, ayab nga ayab. Ammom anak kahiladak dito ipapag. Masadutak abumangon. Nagsadot ka na ya para bumangon lang. Apay ayang amin. Ipakita lang kan ka dagiti agasawa Anardo kan Margarita. Dagiti kalaban ko akaruba. Apay, anya tinaramid da. Upobserbara kita. Kit itay dapay anak katakder di tatawa da. Ewan, anya nga tangay tikit kita anda. Siyak sama tikit kitaan da. Apay kumangay kita anda ka. Ay kit kalaban da gayam. Tikitam kit day nanang. Day jay dipig adandanin maloom. Kahit isumata talaga tikit kita. Manulangan ngal daw. Maluuman day tadipeg. Si kanto timapan mang teba, Anya kat ni nanangan aya. Tagi baon manen. Nagsadot kan. Siyak pa ya senior citizen, tibaon mo amapan mang teba. Wan, kabaalam day ta. Para mang tebbalang iti saba. Hinakid din ituloy di maturog. Ay, nagsadot laki din aya na ito ataw. Isukat asaan ka ang makaas-asawa, tas sadot ka si Kaalan. Agsao ka man ako na ako nanang. Napili ak iti balasang asawaek. Anya ti panagkunam kanya. Just. Tatang, makapangpanganak iti bananak yo. Anya, ay tila malagi-lagi mo ka din si Kasalay. Pangalaam nga hiti banana kyaw. Ingkay gaminan at ibaan di dipig di taruar. Ay, saan pa babalain? Urayam amaloom. Inton kwan, tibaan da kita agbibisin na karuba. Ay, padasin da. Tasyak, di makalapan da. Iso nga ingkay ang tibaan tatang. Ang mga numaon na andata iti sabali. Nasamsam ay numaloom ije po na. Dandani daytan na maloom. Ay, bananak yo kuma. Daytay ado ti asukar na. Ay, una yan na nagsamit. Dandanikan maloom. Manulaan nga aldaw. Umay kantag ba eh. Nay. Kita umot at ipagpagnaam. Dandanin akong madungpar. Nay, apay nga ong tandak ngay. Kat si kati dandani mang dungpar kanyak. Anya siya, kano naglawagan na sika? Sa baling to mga mitikit kitaam ka. Numagmag na ka. Dayto'y pagnaam ti kitaam. Naa, suruan nakit din si kaabak-bakatan. Na, anya ti konam? Ay, pumanawak man laangan. Ay, kontrabida ba ka? Ay, dakayaw ti kalaban may.
Da kayaw asang kapamilya ng runa ni bakit mo a Margarita. Apay asyak ti bagbaga na kalaban na day di abakit si Beng. Kagura na ka talaga. Saan man gagsaw-saw day di abakit. Taiso tinalawag a kalaban. Anya ngamin aya tinapasama. Lima basakla ang ditayan tipuun ti dipeg. Jak amo amasabat ko gayam day di abakat. Kat, inapanakan. Dandani kami nagdinong par. Agungot kit din. Kat iso mo tinalawag a dandani mangdung par kanya. Iso ang nagsinungbat kami ah. Ay, lakay. Limabas ka ijay ayan tidipig ko na. Kinitam ka di analaeng kat dandanin malong. Wen, bakit? Manulangan nga aldaw, maluuman. Mayat, lakay. Ay, sapay agalakit din. Ay, dandaninak lang arodan na dong parday di abakat. Bay amon, dandanilang man. Apay salay, sa dino ti papanam, nakasukat ka ba? Di tala ang luwar, tatang. Ay, saan ka mabali na rumwara kasta? Nakakitkiting na ta short pan mo. Anya lakit din ni tatang. Old fashion na talaga. Dahito iti uso ita ha. Ay, ing kasukatan. Uso nga. Anya ngay nga rin ti kahit yung ay suot ko. Pajama? Anya mo ni tatang eh. Alan, dandani ka din malong, J.D. Peg. Oy, Alan, apaya di ka sumumbat. Anya adipig nga ibagbagam. Kat isun samot ti tantanawam di tatawa. Balasang anapintas kan sexy ti tantanawak dito'y tawa. Saan adipig? Sino abalasang? Ni Sally. Jay anak nila kay Timyaong. Jay buridak na ah. Ay, jak kayat aday di ababa iti maasawam Alan. Oray aglaklakay kan abaraw. Basta saan aday ta ababa iti asawam. Apay asaan mo kayat kat nagsiksi? Unay na nagpudaw dagiti lupuna. Maday ti ugali dagiti naganak ni Salay. Wayne! Amok nga ex mo ni Tata Timyong. Nagkunabakan ka. Inyistorya adya ka aruba tayo abakal. Agayan ayat kayo gayam ka ni Tata Timyong iday. Hangam sabali ti ingkasar na. Ay, awan ti kasta na pasama. Isong aging gaita. Kagurguram ni Tata Timyong. Ay, agdal na ka man si Kaalan. Ay, Sally aya. Una yan na naglapsat ka. Nang nangruna no umisem ka. Agparang dagiti kalid mo. Agayatak at talagan ken ka. Hoy, salay! Agawid ka! Itay kapaya pumanag na dito ya! Away! Ni tatang mat. Apay pagawidan nga kat nagpudot iji balay. Agpariirak mo't dito'y Sapay nagkiting dito shorts mo! Kat nagpudot nga rod. Kan may sa. Umayo kitaan dito dipig nga ramitok to bananak yo. Dandanayin malong! Nay, papriakilak ka nga nagisam. Awan. Tila madmadlaw ni tatang. Kasla dan samot pagpatpatsarmingam dito ya! Awan kunak lang arudan. Dahil ta alalakay ti pagpatpatsarmingam. Sino man ang tinakita yon? Ni Alan, nakatanaw di tataway ti balayda. Hi! Nag-cute nga min. Aha! Cute sa dutmay. Agawid kan, salay. Diyak kayat aday ta alalakay ti mga sawaking ka. Ni tatang mat. Kita akpay analaing didipig.
Ay agawid kan kunak day. Ni tatang, killjoy talaga. Awan matan ni Sally ijay batog tipon ti dipeg. Pinagawid sa matan ni tatang na. Naglaunan sakit kita ag di anak na. Ay siyak man ti rumor. Barang agsabat kami kan ni Sally di tapuon ti dipeg. Rumwar ka, Alan. Ay wala nang. Ibeleng mo nga rudan day tabasura nga insupot ko di ta kusina. Na yan, tagibaon kayo manan. Kahit isunto mo lang nga rumwar ka. Si kantulangan ti mangibeleng. Ay una yan, talaga anak sadot ka, Alan. Sige, kasta kan nga agnanayaw, tasaan kan ang makaasawa. Rumwar kamutan adi tabalayaw salay. Tag kita ta dito'y ruwar. Ay, ayan ti maluluom adi peg. Oy, Alan, anya ti araramidam dito eh. Ay, awan. Umay mun samat bambantayan day tadipig a maluluom. Apay, dakas. Dagas tasyak to timang teba iti dayta. Nagkunamat kan ka. Kat no nabayag a paluluuman mi dayta adipig. Kat uray matda kami kaninanang ko. Paluluuman mi mat dayta. Ay, saan ka nga agsao iti kasta? No saan mo akayat nga agapata? Saan aga po talaklakay ka nga miti siya ka? Mabuta nga kun kan ka. Kayat mo gayam ti binuksingan Tagikuam kit din ti saan mo matamula? Abay, sika tinagmula iti dayta sa ba? Saan? Ngamda kami kaninanang ko, timang taba. Dakasin pagat. Delikado talagan. Anya ti sasawam adelikado. Dayta dipig Daalan ka no, timang teba. Anya, kuna na dayta. Naglastugan. Kunam lano asino agsasaw. Adaman damagag bagat. Asino tinangimula iti dayta adipig? Ne, apay adamagam kanyak dayta. Amo kaya mag. No saan mong amaw? Asino nga raud? Ay nalakay saanin anasken nga amuam pay no asino. Basta numaluom, tebbaen tan adagos, tapno awan timang tebba sa bali. Uray saan ta amula? Ay sos, nabayagan apagal-alaak day ta iti bulong na. Siyak pa'y tinang puros iti sabunganay na. Kaya't nasawag, kukwatan day ta, lakay. Sa likod day tabadang mo dita sikat no. Apay! Saan nga kamkamali day tangalan? Ni tatang mat. Ikatan nyo man ay tabadang dita sikat yo. Makapanervyos kayo mo. Ay, mapan ko tibaon yung dipeg. Mapanyo tibaanan? Ang mga noonaan na tapay iti sa balay. Awanin at iluto mabananagyaw. Ay katwanan sumurutak amang tiba. Mala, oh my God. Partakam ati magnalakay, tamangan no adamang teba iti dipig. Parpartakak lang aruden ti magnan. Anya ngay aramiden nila kay tinyong ijay puun ti dipig. Ay wait, apa yung aday jay? Isus, kaya't nan samot at tebaan di sa bata. Ay, saan na mabalain? Ne,
Tangad-tangadin nan. Ay, sana mabalinday taon. Sa anak nga umanugaw. Danang, anya tibir-biro ka. Ayan nandiay panabas day di tatang mo dito'y kusina. Mayat ti tuturugak. Kumarasakas ka dito'y kusina. An-anwan ti panabas aya. Mapan ko tebaan jay di paid. Tanay, adda dagiti kalaban na kaarubay jay. Anya? Kaya't data nga unaan, nawatam. Anya pa'y lati ar-aramidom nga ilakay. Tebaemon aday kasabang. Uwan bagat. Sige, tebaemon. Awan, timang tibay, tinayta sa ba? Ha? Ah. Nagkulakan ka? Siya, timang tibay, tinayta. Anya, sika? Nana. Siya, timang debay tinay ka. Ay, Ha? aglilin na wag tayo man ditoy. Apa yung adda kayo amin ditoy? Siya, tiyang sao lakay. Anya, sika? Gaputada kami kinilakay ko, ti adda karbungan na iti da ito adipig. Anya? Ay, saan na mabalinday tangay bagbagham? Naglayng ka. Kano inalam amin abulong na? Apay, di mo malagayip? Ay. Malagip ko. Inalam pa, di sabunganay na. Malagip ma. Ay, agtal na kayaw. Aglisi kayaw, tasyak, timang tiba. Ay, na, yan, na. nangyayar aramidom kita. Agar-arom kan samutan. Anya, ar-armom ni Saling, anak ko. Ay, sana mabalay. Anawaan yun, dagiti anak yung agin inarang. Tada kami kinilakay ko, timang tebay ti dayto asaba. Ay, mga sawan ti anak ko. Kat tinakasaksakay. Dayjay pa'y nga anak ni Timyong ti asawaan na. Gusto na. Saan ka nga agsangit akasta? Rumbengkit di ang maragsakan ka. Ta mga sawan ni Alan. Kunak na awan ti mga yata nagsadaw. Adda magayam. Kut, nataraki mo ngamin ni Alan, nana. Ay, jay dipig ngay, anabay-bayag apaluluuman may. Ay na, nagsasaritaan mi amatebain ton kasardaalan kan sali. Tapno amin tayo, makaraman. Apay, umanugot ka kasta te mapasabak. Anyangay nga rod nana, kat isumot tinagnunumwan dagiti lalakay dito'y lugar tayo. Ay, wala niya. Iso ako na da, anas kan magsimula iti sabana. Tapno saan nga aggiin nagaw iti may sa asaba. Ay, won. Maawata ka. Pagmula ito, dasalay kan Alan. Si Beng. Apa nakatakder ka dito'y sangwa na timyaw. Kit umay ka na. Tumakder ka nitan. Nagsalata. Nagpintas na tatukar. Nagsakit to'y tumang kung agsala. Mayat hindi tapno mawatwat. Ala, umay kan. Nagadwa mabalin nga asawaan ni Alan. Apay aday jay pa'y balasang mumag. Dimpay kaya taga-balayan ta. Nagado ti ta mabalin nga agbalin nga balayan ka. Umay kakiday tagsalata. Ay gaya. Nalutaw ni Dipeg apan padaanam amalom. Kaya't mau takalpasan nga agsalata. Kit mapantaramanan. Inlutunan kahit.
Ay, kainta nga ro tagsalan na. Ipagpagapuklaan nga dahil ni Alan. Wine, kasta, umisem ka. Saan kan ngagkusilap? Abalayan. Umisem kan, tagjat-jata. Bueno, papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kami itingkay Panang Tarabay.